Inkuru itugezeho kano kanya yihutirwa no kuri hot news nk'uko mubimenyereye aho tubagezaho amakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda. Ni inkuru rero twavuga ko polisi ije guta muri yombi umusore wari ufite ibintu bifite akayabo ka miliyoni ebyiri z'amanyarwanda, akaba yaje gufatwa muno mugoroba. Wowe icyo tugusaba ni ukureba hasi ahantu handitse ijambo subscribe, dore ko atari ibintu biba bigoye cyane, ugakandaho ukabasha kugenda ukurikira amakuru hano kuri hot news. Makuru rero tugufitiye ku iyi nkuru y'uno munsi, umusore twavuga ko yari amaze igihe akora magendu nk'uko byaje kugenda bigaragara. Uyu musore rero akaba yaje gutabwa muri yombi ubwo yari ariho akora akazi kiwe mu busanzwe ko gutwara izi nzoga za magendu. Twavuga ko rero ari umusore waje gufatanwa inzoga zihenze cyane, dore ko izi nzoga ziri zisanzwe zigurwa ngo amafaranga menshi cyane mu bo yagendaga azisapurayingamo. Rero uno munsi akaba yaje guhita atabwa muri yombi mu makuru yaje gutangwa na polisi ndetse nifatanyije n'abaturage. Uyu musore rero waje gutabwa muri yombi akaba yari amaze igihe kinini akora aka kazi. Mu makuru yagiye hanze, ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya ubucuruzi bwa magendu ku wa kabiri tariki ya 20 Kamena ryafatiye abantu babiri bo mu karere ka Gasabo amacupa 305 y'inzoga za magendu zo mu bwoko bwa rika butandukanye. Twavuga rero nk'uko mubibona hano ku mashusho, zikaba ari inzoga nyinshi cyane zikomeye cyane, kuko nta nzoga n'imwe ihendutse irimo ahangaha, dore ko izi nzoga zigura amafaranga menshi cyane nk'uko byagiye bitangazwa n'abantu bagiye batandukanye nyuma yo kuza kugaragara polisi ibashyize hanze ubwo bafatwaga bano bari bafite izi nzoga. Umwe mu bafashwe ni umumotari w'imyaka 38 wafatiwe ahazwi nko ku Gisimeti mu murenge wa Remera, atwaye kuri moto amacupa 10 yo muri izo rika, n'umugabo w'imyaka 33 wafatiwe mu rugo mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya, ahari ububiko bw'izo nzoga zose hamwe zifite agaciro ka miliyoni 21,385. Twavuga ko rero ari amafaranga menshi cyane, dore yuko izi nzoga zari zihenze cyane nk'uko bisanzwe bimenyerewe ahangaha mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Izi nzoga nk'uko muzibona hano ku mashusho zikaba ari inzoga zihenze cyane, dore ko nta nzoga n'imwe iri muri izi iri munsi y'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Uwafatiwe izi nzoga rero na za rikeri bafatanywe zirimo izo mu bwoko bwa Camino, Venet, Crot na Amarula. Zikaba ari inzoga nyinshi zigiye zitandukanye ahangaha, dore ko harimo na Black Lampa na Cushions na Jack Daniela na Jameson na Bale. Ni inzoga nyinshi cyane ndetse na Marite abazwi cyane, dore ko iyi ari inzoga ikunzwe hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twajamahoro yavuze ko gufatwa kw'aba bagabo byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati polisi yari ifite amakuru yizewe ko hari umumotari ukunda gutwara inzoga za rikeri kuri moto ye azigemurira abacuruzi mu duce dutandukanye. Abapolisi bo mu ishami rishinzwe kurwanya magendu baje kubona uwo mumotari atwaye amacupa 10 y'izo nzoga za magendu ubwo yari ageze ku Gisimeti, bahita bamufata. CIP Twajamahoro yakomeje agira ati
akimara gufatwa yavuze ko ari umugabo utuye mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya nawe wahise afatwa nyuma y'uko abapolisi bahageze basaka mu nzu abamo bakamusangana andi macupa 295. Uyu mugabo wari ubitse izi nzoga za rikeri yavuze ko nawe azizanirwa n'umugore ukoresha imodoka yo mu bwoko bwa Karina azivanye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi ntabwo ari hano bivuzwe cyane, dore ko hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo hakunze kugaragara ko haba hava magendu nyinshi zinjira mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abangaba atari bo bonyine bafashwe. No mu minsi yashize tukaba twarabagejejeho indi nkuru y'abandi bantu baje gufata batabwa muri yombi nabo bacuruza izi nzoga twavuga ko ari iza magendu. Uwo mugore kandi we ngo icyakora yakoraga ni ukuzimugereza ku bacuruzi akoresheje abamotari babiri barimo n'uyu wafashwe, ubundi akamuhemba ibihumbi 150 buri kwezi. CIP Twajamahoro yashimiye uwatanze amakuru yatumye zifatwa, aburira abakomeje kwishora mu bucuruzi bw'amagendu ko inzira zose n'amayeri bakoresha polisi igenda ibitahura ku bufatanye n'abaturage, bityo bakwiye kubizinukwa bagakora ubucuruzi bwemewe n'amategeko. Itegeko ry'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba rinakoreshwa mu Rwanda, ingingo ya 199 ivuga ko ubucuruzi bwa magendu byafashwe bitezwa cyamunara. Imodoka yakoreshejwe muri ubwo bucuruzi bwa magendu nayo itezwa cyamunara, ndetse umushoferi wayo agacibwa amande angana n'ibihumbi 5 by'amadolari y'amanyamerika, ubwo ni ukuvuga ngo ni miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ingingo ya 87 y'itegeko nomero 026 rya 2019 ryo kuwa 18 z'ukwa 9 2019 rigenga uburyo bw'isoresha iteganya ko umuntu wese ugambiriye kutishyura umusoro akoze igikorwa cyo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi aba akoze icyaha cyo kunyereza umusoro. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5. Ngira ngo nk'uko mubibona cyangwa se mubyumva, ni ukuvuga ko aba bagabo bombi byanze bikunze batazabura igifungo bahabwa, cyaba ari icy'umwaka umwe.